The taxis of West Khasi Hills district will ply only for tomorrow, the Sunday, to enable the church-goers to attend their religious services. This was told by the president of Nongstoin Region Local Taxi Owners Drivers Association, Alfred Marthong. He also said that the taxis belonging to the NRLTODA will resume again from Monday. Marthong said, "This announcement is only for the West Khasi Hills district and the association will not take responsibility to what is happening outside their district." Nisngo ban punshai ba lese kin sadon bun ki ba semolongo ba yo lese ki me seishu ekeli nam ta ban le chi ki seng na mari ki bang le hi ki kristan te nak betala shai na kwa ban kwa tip se ki ba nak betala shai lagi dei ki no ki kali ki commercial ne ki private ne ki kali ki ba ki don kam le chi ki seng nak betala shai kamdon jingte lo na kamdon kono ki jing khang nak betala jong ki kali te hendrai pede lasi ningkong ngin petang biang kajuhi kumbangi lale ki hakini ki license ke ba aduk mentarsi te sakawai pede ka point nakaliang jong ki volunteers jungi bun kila yo banbat ki kali badai ki kali jong ki kali simat lani kali jong ki breu simat ibala sim lesai ki bala sim kabu ban kamai lani ki ban ket ki pesenjar hakali kawan hagini kisni bang la perlong yang strike te kai ke bang akwa ban kentu hang ne lan akwa ban kerpat khamtam ni office jong regional transport officer ba kidei ban yasim kya ka bede bekene namar ba kane ka ta kla ya kai ke ba ngi kum kita kinong nya taksi hajing syang ya ki na ka benta ka jing mantoy lam jong ba namar ba lada mata shkuno ki private kin ya kamai no ka bumud ba kata ka jing ki jungi kamdon jimot te ngasupa ban biang ne ba snuha nakalian ibor ba dipay ako bedai bat i badai jong ka office jong DTO nani kilo ki badon ha kabor ba kin petlem ako bedai bat kene kabenta namar ba kane kan sawanra ya ke jimbom stu jimot adin habot namar leng ba kajing ya kamai jong kini ki kali private kemod ba tenteng kalala banra kajing perkat ke ba kajing perkat ke ba lese nak kaliang jongki kali lokal mungkin sedon kinsa don ki baom ba pet menta ki kali private la syabat su kamai gum tu boleh ingin suisi kita telada kadon kata kalat kemud nak kaliang jong ngigum ka sion ru ya kita nginum la ban tela kami ina marba subuno la syale si kali lokal kin ya convert na si private lan kin ya kelano ni kali jongki kin ya kamai temana bon bakli lada hakum kena kapur kimdon kena kono kajing ba kilam ban kan ya tax nadu ki tax lane kita ki maintenance lane ki wei ki jinon kam ha bide bat ki lokal si lajan pois ki sau kosan 2000 ban kan dum lang bro fa total te lada ni siu kata rai ki private lane ki bide ki kalisimat ni tip tax karet te lada mata private ubasiu tax kamrit uyo no ban kamay kung bakamay ni kilo kalaksi te tata kami hap